Hulle is uitgeput en toegewyd en werk tot 30 uur skofte op 'n slag. Brandbestryders van ander dele in die provinsie word nou ook ingespan. Dis die derde agtereenvolgende dag wat brandbestryders onverpoos hul eie lewens in gevaar stel om die vlamme te probeer tem. En ek is dankbaar daarvoor waar ek elke dag vir die Here kan vra om my deur te dra en aan die volgende oggend onder die omstandighede wat gevaarlik kan wees, want die brandgevare dreig, die omstandighede is baie verskillend van enige ander werk. Die brand het Sondag in Muizenberg uitgebreek en het sedertdien na ander gebiede versprei. Verskeie paaie, waaronder Boys en Chapman's Peak Rylaan, was weer eens gesluit. Sandparke sê die versengende hitte bemoeilik hul taak. I think they talk about between 30 and 35 today with the easterly wind. We just flew over the area and you could actually feel that hot wind. So that's a bit of a concern today. Yeah, it's going to be very hot. Dit is al wat oorgebly het van die luukse ten Swale oord op Chapman's Peak. Minstens 5 huise het ook in die slag gebly. En Prins meen dit kan ongeveer 5 dae neem om die vlamme heeltemal te blus. You know, people think if the flames is out, the fire is out. It doesn't work like that. You know, the flames could be out, but we still have to have people on the ground monitoring the areas. In some instances, we've been monitoring areas for 3 weeks after the fire. Beperkte hulpbronne veroorsaak boonop bykomende probleme. We're using 4 WAF choppers, 2 fixed-wing bombers, 1 fixed-wing spotter, and then also the Navy jumped in. Yeah, so it's quite a bit of aerial resources, but as far as I'm concerned, it can never be enough. Intussen doen sommige Kaapenaars ook hulle deel. 'n Onderneming wat au pair dienste verskaf het hul dienste gratis aan brandbestryders se gesinne aangebied. Terwyl plaaslike winkels kos, sonskerm en oogdruppels skenk aan die brandbestryders en vrywilligers wat onvermoeid werk om die brand te blus. Die Kaapse burgemeester Patricia de Lille het vandag ook 'n draai by die Lakeside brandweerstasie gemaak om haar deel te doen. Met versengende hitte in die moederstad bid Kaapstad vir reën om te help om die brand te blus.